Di, Yang. lar, jani panumanya. Gelang aja cai ngata yadi. Yadi kalau serang gelakmu nyaman gelang kamu somai. Jangka penggelang. Kowe ngale somah kengken awake wong tunangan. Nyeng lah tunangan. Yang. Nyeng tunangannya ini. Sedih naik. Pentur polone mari. Isentul. Dah. Ngendadi. Jani pangsang nata ratu sang nata pepadana dan. Oh, kenten. Oh. Kira kai kada ada lagi. Kayak gitu. Lan. Ayo tuh. Lah, tuh. Lan ke puri lan, jam kejang lan. Ayo ke puri demon. Paman Werda. Yen ale panemaya supu patut nih agung mawali. Dong dadi kayang jani sing ada teko, kengken mirip pejalan yon. Gantos yang gumona bos-bos. Kumuntas tajam ila sang yang mas kada di pati. Nengkal ni pun tanggil. Mami cang lugero titiang luangko. Kasep titiang rauh tangkil. Ariantok titiang ring telangin pemargi. Ketiben sengkalo titiang luangko. Nandenen malu. Sengkala buat pejalan agung meniayu ladas calon mantun belah tinjau. Penyuruhan duwe calon mantu duwe. Rauh ipun mungkin kanyo dang pelapar. Pianak yang kayu dapat daparan. Pianak kanyo dang pelapar. Nawa kang dia mau pamit dia jadi betul pianak dia. Pejalan Werda. Yen mundur aos lahan apin agung melangsan ngatin yo yayu. Dong dadi kok kene. Ingat paman, kendikelah. Jokori dewa sesuonan titiang. Saking jagat sayom sarwo. Benar, kelah ngajak belian kelah. Cik, dua kong ngapura titiang. Memetang lugro di tiang ji. Di tiang kuning itu di tiang. Idewo yang sing peleban aji, idewo cening sayong sarbo. Di tiang mereka ngatur ngaji. Aden di tiang atur tiang ji. Angen mantu ji. Opong sida aji ngangon aden dewo ne mantu. Ning benang anjanine donyen dewo salah tampi. Mapan ning ango aden dewo ne mulo suapi anak ajine. Yen kanthi lantas aji nerimo, aden dewo ne benang jane sing lantas pianak ajine nya. Pengsing uliannya dewa Pramantio kapin aji. Aji ceng rima aden tiang Nayar ceng rima paman. Paman ruang kenyen. Gelak apa ya ji? Jadi edeng sebagai mama. Dadosa sapuni kocok di bawah bawah titiang wantah pasti mereka dewa. Paman. Jak tegol makejang. Boleh ngalah. Jak kalmatiang lah makejang. Hei! Bos kaliwat wanin saja cai kapen somah wakin ni. Benar je. Tugas sedidu di Peparmanago. Sangat pesan saya nongsokang. Piana wake pangnyuang kebuka sayang sarku dong kene kena cai ni. Dayan kene dapat laksanaan cai ni. Sengsan ngelapung rasa nanga bedeka. Iyan mundur gede lengan cai ni. Pianak somah cai ni payu medar di karang kepadan dan dijo. Kaden udah nunas di dipuri. Hei, ya diasan wake medewek lo, wake sedini kapening somah, losen sama wake ni. Engkel? Losen wake. Losen paman Wah, dong gede sesuaki benek. Ngidam jati matahari pada sekedaban wake. Nien wake sadalen pate hakong glek sandi gagal sangsara.
Gini bener. Ajin wake memusuhkan cai. Cutat urip cai ini dek lah. Kita mesti nyaing. Manjing sang yang tiga sadi berbakat. Cai milaner ramanci nih. Ian ceng timati do cang dan jelmonor. Narang, ya titen kemana kan untuk titiang awanang sahase mengapa meduke ngunus pusaka duene Bas aja nih dewane. Beli medar sana ngajak aden beli nih nyerkal serang beli kene dewa sing trimo kengke kena aja nih don menyamot adane pradesa punika ampak samang dan akelingsir titiang ayo bahagia suk semang titiang pisan mungwing pas wecan beli nemangkin titiang nah dol banyak nah danya ke diolas titiang ngiring kade kayun duwene sakewanten ide nakelingsir sampunan seda paman binaka danda pidang lu jang di kerangkeng walu eren kerangkeng nah lautang aku ini sebuah aden beli nih lautang beli nyerangkin di dewa kengkian di dewa jadi lautang Dewane ada unuk sekala widirau bakat kumuramen guri Beli yang sajan keras beli ini hati yang nak berindu kati yang supesing tahan beli ke taman malu mesiram sur mesiram ngajang makalam beli oke enggak ke taman oh gini dari parakan dia oleh Agung. Siap Agung cine nganten. Bang Tawang madak Bang Semuk lalu ke ya. Udiang tuh ngeragas kang ngintip nih bah biasa bona keramit ane bungut cawang hobi nih kan nih kalian ciklah mula pada seneng kulian mula demen nih Aris ada nak merapian dan senang sing ngeresep yan sing kelahnya nakelingsir situ yan nyak lo ngasan lo orang nasne men kengken semayon aja ayu candro deh mana sadiring kan
yang kini sing pedalam Yang juga. pariangan sapun api duduk di dalam ki. Nen, yang sajan cimula bakti, Cina lah kang iring apa bawa segala. Inge. Nah, setonene bangun bakti. Pedalam yang besar. Cim kejang lama. Lilu rare ngintip. Nggih. Pedalam sajane. Bas tetap peragat mudang batik nganu saput poleng. Nasti ke selang nih. Ada banyak kelbangse. Oh, no. Ci jangan lu. Los. Tenang, siap Genci. Iya, aduh. Meh, jangan kan. Anget nangkin. Anak mudiang itu. Dor. Nah, dobo. Sing len. Pantai ngangon songket kapa-kapa. Wait, nengah. Sinten nyos dia. Apone mah po. Si Paci nih. Sing sipai. Apa nih? Orang kelano. Nak angwang. Meh. Lendan sabuk. Nah. Kang yang gantung. Jak beriku begitu. Engkan. Patun dacin jangan. Iki sena, padon dacin. Salah. Salah kendacin padu mau padu. Udang Nah. sini tadi. Wih. Keras. Engal deh. Iya. Weh. Ada dokar mata ci cekap. Nah. Ang belik nasi mungkin mapun. Abu jong. Lengan siapa? Ngisbel. Nak angwang cang. Sinau bang. Kita nih ron lengges pe akon ampun. Ulian udang bisa ngeranang bagus. Leanang sangat. Wih, do. Ku perjani. Wih. Mau wibawa to. Es. Makanya nak. Nah. Niki pandan ngena cagak. Terus selek-selek. Niki. Oh. Niki yang ngenekapin. Wih. Oh, nah. Wih. Jaga yang bangun yo. Nah, gitu. Mau jalan bener pang belajar ayah segini. Boleh nyamu. Oke cang. Bisa cikita. So kita. Woi, pas keras kita aji nih. Makanyam. Cicek sen oleh contoh. Boleh lah nyamu. Oh. Pang lemut nah cicek. Kang yang tukten ngidang ubah niki. Kipak karena galak nih. Pejalannya berengket. Nggih. Yang subek ini penganggone abra murup mawi bawa. Nggih. Suwun cipulas diampe kan. Ring ijo. Setongos gelas sirap ngajak dia. Gelasing bani ya. Udah aja magelah. Tikian Kijang nenten turun. Subek gelang mau diang sing jak tengkul nggak betul. Nah, Ngikut. Ini nawang sakit bangun ya di krepe lantas ci. Nggih. Diagung. Sing kita Nggih. di tiang dek itu rawas. Pun api. Jak sarung gremeng ah. Diagung. mengerti Ci. Jang duagung istri, Ci duagung putra. Beliagung. Lut nak yang beli. Ngomong nak ke Ci. Luan Ci nyerap apa? Asal gitu. Bang ngerti Ci? Mau laku. Taruh Ci. Kamu. Ingat yang singidang Ci mencelap dah. Nah.
bagi timpahan titiang beli dingin. Aduh, beli titiang mah kita mau wareh, mah kita ngencah atahen beli. Orang yang kita ngencah ya Tuhan. Mau selalu nafsu dong kena nenek. Ngencah malu marah belah rasanya kan Tuhan. Nafsu dong kena. Yang Mama! Jaten nak mudiang kira ya. Mangkin dumun. Sampunang Gusti duga ring parakane elingan do kedumun sampun api baos Gusti. Perak cai den awang dayan benone kekene pisang pancine ngale gayane makado belus bungut teh. Nenek satuan benone dot cai. Rak. Mudiang kene belum kira. Mawinan benyang ragu rados pengapi yen mau pijo baos sering banyak make sampunang mau pijo baos mau kulitan kuning ya kuning bara ya bara pengapi nomor 1 yang bagus cina. iya nama nikiane sedang lah kene. Sedang mudiang nih. Sedang nyutin banyar. Yang Yen ada yang mirip nyet cai nih mau penganggo saru bunga. Sarwa songket doteng cai. Ya walenya cemlali dajane di karang kepatian ada lelet-lelet dan songket. Enten. Nggih, jang pamit umun. Teteh. Nggih. Pinya benyerap. Nyarap ben serpon bungut di mana mai? Sing medaya gelap. Cuak saja nago. Manis satu ragongan diajang belen gelap. Pasti deh gelap ini dah dirapi, ditekanin suber. Ipera orang paman nyerap gelap. Yen sing tegela waspada kengken dah dene gelap. Hah? Pantesan gelap kodok kan. Asal aja beli dingin cicing jangkutin beli. Sing medaya saja gelap. Dan wenten kadi penarkan Jokuri Dewa. Yen asapun iki tu wicarane. Kemana sampun antuk titiang? Mejanten sampun sangkan wilayah. Ekan-ekani daerahku. Duaning tan seneng kayun pacang angin coba dewa rapi. Kekak? Ide iraku sane berdua kayun sapun iki. Belen gelas sing demen nggelar rapi. Inge. Kopi kayan dan gelas. Yang sebagainya piundukane kengkenan penjani paman. Pasti dong bicara nenenan no balik paman. Rasa buku bor-bor bulu kalak titiang ketekan makin. Luar geni kati wakil antuk minyak. Rasa ngabar-ngabarnya. Titiang kanton mangoh baktir yang toko dewo. Misal dia titiang pacang maripuna yang kayon toko dewo. Yentang tidak titiang walas yang tengah saja. Nirgawe titiang kraos. Pateh agung ngelarang nesti ameloh ngeranggalah nge. Sane mangken toko dewo jadi astren titiang. Jadi payah titiang mang dijagek nyolek kanton toko dewo. Latang matur. Yen saja bukatur pamane. Dinane jani jalan. Kaya sendelang. Ring puri. Cuma saja. Jadi ngerasa ngingung kena di pondok. Juga sesukat Gusti Ayu ada di pondok tadi jelek sekena. Di dewek runa. Lantas ada na bajang di pondok ini kena likat dicen. Di dewek wong sudra. Gusti Ayu. Apa
sujadane kau ngamadi. Dari jak rasa mesemu sebat kenahang meme kenapa ada kenahang? Masa meme sing resep. Tiang runa. Ane jani lantas aduna bajang di pondok. Kan kenahang. Yen sing kenahang pas atuh sing di pondok. Dadene maden dot kapinang dane Gusti Ayu. Sing ngidangan sapa diame? Yen dadi teh sangat memang ide kapinang maden. Do aja maden ngenahang dane Gusti Ayu. Jawala meme mesemaya kapinang maden. Pet prade manian ada ngugu keturunan madene apa buen yen pepadan. Meme misadie lakar ngidiang kapinang ramah yen ini. Mada rumadik sangkanen pesuecan di sayang widi. Sida di jangan sapang. Yen gitu senali dane Gusti Ayu sing kepuken meme oleh kuning. Me. Jatine oleh dunia tiang sebada di ini. Ya selagi meme mau tutur-tuturan. Aksamang di tiang Gusti Ayu. Nene mangkin rainan jagat sampun nampak ron busung di tiang nantan madue rikiring pondok. Mana di tiang mangkin pacang kabian. Yang kita sedang melaut pesan me tiang barang kabian. Gusti Ayu sarang barang Yang itu masih. nadene made jang ijang cuma dene. Hah? Sing di bareng me? Ka barang masa Barang-barang namanya. Ade benek kali busung. benar masih gitu. Yang remesan dong kira Gusti Ayu. Udah ada suau aji ngerarah di tiang aji. Nemu bagio pejalan haji. Haji lantas ngetur tang munduk ceneng subuh sida lantas tukuken haji. Apan ceneng dipuri subuh kuningang mati kanyudang ben belaparan. Nah kengker sudah kena ceneng apin ada di ini. Nikah Gusti Ayu nikah. Aji, yuk dene sapuniki parine ka. Dok ti tiang kepenikayang ketlengin wana metir tegumano. Kesarengin natok ki aji aku. Risampune ti tiang rauh ring tlengin wano. Boya aja metir tegumano di tiang kajang. Sake wanten kecak-cak kebayang-bayang. Tamis-tamis di tiang emasin padam ji. Kecak-cak? Inggih. Agat wenten imeme duko sarang ibli made saneolas nulungin di tiang. Matur sisir tiang Gusti dingsir. Kene anto Gusti ngelingen di tiang. Iyan sing pelih ban Iyayu. Medageng sekade bawas Gusti ini. Mening ya. Puniki pianak di tiang ipun di made nang matur kene di. Senyandang sing made jejak. Nawagang di tiang puniki wantah banyak ruwe imade tirta wastan di tiang. Oh made tirta. Pianak di tiang sanengan yang anak kali diri kering-kering. Risampune tatasang di tiang iri kering kono. Dados kemana dok di tiang singsal kau entenane Gusti Ningsih. Jawanten aksamang pisan ya wenten purun atur di tiang ringlinge Gusti. Tapi malah iwang ngejantang. Doneng singsal kau entenane iri kering puri surya diupo. Pine becek mau aliren Gusti Ningsih mereka ke puri. Kewantan pet prade benjangan wenten napi jereng puri. Tedon meriki kepanca ke dirto di tiang kumanti pacang nyangre sepengrau Gusti Ningsih. Pejalan ayu nene. Ya te powe hayu ne mulane sanang buatang bener tuh. Yang kita kalau legang nah kal-kalin malune Iyayu lah kal-kalin. Aksamang pisan menjangkau sarian Gusti. Nah kengke itu jeleksan sebang made. Nah kundek marmeme matur. Ada aturan kepinangkan kane Gusti Ningsih mun amu. Nawagang matur sisip di tiang Gusti. Nah kengke itu kan made. Ini tiana pangian di tiang saningiring sampun api kicen ya. Oh itu kan madene Iyayu. Made ngiringan ke puri melah pesan masih pejalan made itu. Made ngiringan ke puri bener tuh di pondok jak memende gitu. Ini napi bau sangat ini. Nang udah mereka bakal Gusti. Gusti Ningsih. Yen sapuniki derahat wicarane kantung talar mau banyulan sapunika. Turus-turus semargi riyen di tiang pacang ras di tiri keren. Legang nah kal-kalin melu deh kal-kalin. Kalian Mepi kalian tiang terus Gusti. Lengah. Yen ora made lengah. Madene belok marayo. Sedang melah ajene raus. Ajene tunasin mah. Cara munyen memene busande. Pindah-pindahin malu lantang apa pindah. Masa made sing resep kampinang munyen memene busana. Paling melah rasi tiang pemargen dane pangsida selamat manipuan sina made lakar nawang paundukane aturang meme kapinang Gusti Iya Ningsih. saja gitu kan ada bang ke merajaan. Maksud meme.
rasanya. Hah, bejegek nyeloles, banyak ada jelema paling. Ayasnya kene Paman Agung santai. Hah. Iya, Ratu. Bulan jangan nadarin Ratu. Ados kenten sayang. Bulan nadaran nge. Jegek. Aduh, Mas Mirah beli meketel. Wih, Mas Mirah mau ketel. Ngan Mirah katnya peserot batisnya gelebak terusan. Ados kenten sayang. Sayang, katanya kejek ini. Pas kejek gantiannya. Mawinan las beli ngurini perak nyerep. Agak waspada. Yang sing waspada amat ya. Udah ronde ya mani ini perak tuh. Maroren beli gelut titiang dingin. Timpahin titiang beli. Pantesan jek sing dadi adengang awake karena ngejajak bergedek. Agak buat yang sadar. Ya nih beli nyangkutnya nak mie nyalum. Neng adi mau bosuna jangu. Beli ngoren nih perak. Di perak nih kok. Nge? Wah, Beli ngoren. adung tuman jelma kancang-kancang tan budok udiang. Udah wenten nge. Tan. Sajam di tengah. Aduh, cu. Aduh, cu. Beli. Tapi, Makin letah kepi kayu nanti titiang beli. Adis, Soalnya badan titiang diraba-raba beli. melukat. Melukat makin. Nggih. Udah yana. Kak, hoax. Taman manusia. Nggih, gede. Miring beli. Sirat. Hah? Ayo nak itu nempel. Coba ini. Hijau, bilang hijau nih pengajak beli. Ben midah murodak sino. Ratu Dwagung Putra. Memang lakunan bagus ini. Titiang puniki Ayu Chandra Dewi tetagon Palunggo Cokor Dewa. Rauh tangkil titiang beriki. Gumanti ngelungsur daging semayan Cokor Dewa dokerian ring sekian. Wah, ini marah dia mau beler nenek. Ngudang-ngudangannya beli-beli. Lagotan yang bodoh. Nabi, nang udang ada jelema luar main aja kalian celana. Weh, tan ja calen telanau. Nabi nih ke? Daging semayo. Masuk tan kepikayan tan ngeresep ini. Nonton? Isin semoy. Isen semua nih ke Nabi. Nabi yang nengken bangke. Bangke nih ke? Dia dot bangke, you know. Lah bangke. Ngenten main aja bangke. Wah, Renguang. renguangan aja lemah-lemah. Nenek cendek ini lagi mati masih. Konen awang nikmatnya dunia menage mati. Mai permisi mati. Aman don mati jok mati yang ibane pujidimu. Ngudang dan. Mati. Tunggu dada sasapunika Palunggo Cokor Dewa ngerundok Kang Baos ring titiang. Yen Cokor Dewa nenten eling ring sikian titiang. Puniki wenten bibi mongkek pinake saksi. Nyaksinin sapurapi runtuh Baos Cokor Dewa dokerian. Moblok Nawagang matur sisih titiang Ratu Dwagung Putra. Wantah medaging pisan sekali atur dane Gusti Ayu ring Palunggo Cokor Dewa. Gumanti titiang yukti pinake saksi. Nyaksinin sapunapi runtuh wacanan Palunggo Cokor Dewa ring dane Gusti Ayu Ratu Dwagung. Coba. Kadak cengah. Maret yang mereng-merengan kadang sing ngerti omongan nenek cerik nenenan. Maka saksi beli tahan menjanji ajak jelma luar nenenan. Beli siap. Pokoknya singkat kata nak beli nak. Aman beli nu cinta ajak dewek tiangnya. Di hadapan tiang cak-cak jelma luar nenenan. Oh cakak. Mana? Sampunung sumanang saya sayang. Bila perlu matiang. Ini marah saja sing resepkan sebang. Sing kena bengeningah munyi. Tuhongkan penyanyian pelak. Ane alus sing nyin kena penyinampi. Pang nekengken. Pang keras wake. Duli ya nunun macan pak. Ratu Dwagung sampun nang. Matiang. Kemudian makan nganten jak nyakca panja. Mau beler nih. Mau ngapus saksi. Pun ngaduk-ngaduk.
Kokocang mesiram, manyang sana, rengudiano. Niki bobak ping 416, megenap data petang. Weh, wak belok, patuh. Nih dia nih, ilang. Niki nake ngarang niki. Weh, nih. Cewek-cewek. Weh, Mara ada nak ngukul pengantin baru engal ke puri. Puri. Mekolam. Kolam. Ngai pane. Anak. Pang ibni ngelak keponakan. Alah keponakan kembar siam. Ngodan. Mo? Nggih. Ini beling. Mangken beli ngakasan iki. Aku sarap beli. Nggih. Terus. Pakalan nama kolam. Ratu dua putra. Jingang yang wangun jingang. Ratu dua Terus. Ada barang prai darono. Mai terus. Si besik cang besik tu. Ngalang deh terus. Aduh. Wah. Ampun uning, siapa sih niki? Wis sing takone nek ngene. Blok. Ken cara bebek buang adi dono. Ken. Siapa sih pesengane? Siapa yang nama? Wah. Siapa yang nama? Oh, sirup sengane. Jero, sirup sengane jero. Dikang Gusti Ayu dikang. Ratu dua Agung Putra. Mungguin wastan titiang wantah Gusti Ayu Chandra Dewi. Gusti Ayu Chandra Dewi. Chandra Dewi jaga sekadi bulan tulung balik ke sengsara baliannya aja memanja ring Adi ayu ame semira beline aniki bungkong baline ami makajinan rasnan beliring adi Gendengane zaman pis bolong empet. Chandra Dewi. Hijam songjitne. Pang Carjani Nggih. Pop. Ngetren nontonaken. Pop Nggih, panahan ngono. Toto Canu lelor maju poleng katut manyu ako pangapi pesatus roko bongkos Pak Jeng talen keteng. Nah. Ane menciptakan lagu ini nu hidup dah tenan kok. Ada ngelemes nalo mesti rokok bungkus Pak Jeng. Dan sing konser. Wang lagu Bali ya. Chandra Dewi. Wilungan bangke tu. Beli Petro nih. Masa sing nawang. Apa? Sing rungu marah beli. Beli maka siap yang ningahan beli. Nang siapa? Men orang konser beli. Beli selesai konser deh. Selesai, yuk jangan grup. Men grup-grup nyene prajak di Ngajaki kene, ngajaki Iwi Widano. Widi Widiano. Yang? Widi Widiano. Nah, kemarin benaman milu kan barang-barang. Ngaji doang, yang dunia aja ngeri Chandra Dewi. Do jaki Panji, jaki Yangso, ajaki Bayu Wewe. Bayu Kawe. Yang? Kawe. Ngeto. Geni yo sinawang gendengan yo. Beli. Yang ngajen nanti yang milu menggendeng beli yang di sebelah yang bisa diolah saja. Wah, ada keliling melestarikan lagu-lagu Bali. Oh, yang Ngajen masyarakat.
Tawang gini aja. Sing betawang makan ajen tiang jani. Kene volume pertama tuh, kene produk yang baru tuh. Sing baru konet ini lama nah. Alus manis bibi kadine mamunyi ngae ulung kena menyayangi sekade toyo ane memargi gelis rasa suluk engalan bakat mangugung kadi kata beduine puntol sakit terasa yang beli di tengah marung rasa beli teken bau kudan kena kejangkit uragan beli medani ngelek-lek nyebak Beli geleng tuh bersedih gendengnya. nak menjiwai Oh gitu. Aduh. sing cara tuh Chandra Dewi Ngaci, Gini berdoa. apa tuh lagu nak sing ada penjiwaan kengkengnya hidup mana tuh Beli. hah Ngap-ngang tiang lingahang beli megening beli. aneh-aneh apa Aduh, jak jangih munyin beli ne. Tiang dot masing lah munyi jangih cara munyin beli ne. Hah? Apa sejatine resep ne tuh beli. halo Halo tuh, ngalih ten siap tuh kudiang terus tuh beli. ngalih ten siap tuh satu hari pangman 1 kilo Kilo. deng-deng Hah? bekering goreng banyak katirnya amah tuh kini bersuara nih Buang lah munyi jangih berak pasang. Weh, wah blok sing nawang apa nyai? Blok nih, blok. Siap madan. nak seselikan Sing siap tarjani siap loren sing. sing sembarangan siap Man ngalih siapa tuh? siap Ah. seselikan ane madan Ane kengken tuh kengken. ngalih siap kini embon aja mah ngalih siap ok sandah jambul godek di rupo dimpil karo ane sangkur Nah. Jangan ngalih siap kita Siap pesangkur pamiku. Nah. weh Chandra Dewi nih Wah, cing orang siap. Dimpel karo aneh, karo aneh. Lek-lek, dimpel karo aneh. nak seselikan Chandra Dewi orang langah Biar nak beli, biar Bien. beli. Tiang demen Ah. beli. Melah sajan gendeng Nah, beli ni tuh butuh. tuh. Dan yang Yang saya demen masih sajan senang. bedingahan sing ada ni melahan. Beli. weh ada Bentan kita nado apa tuh? Dan ini Gusti Ayu tuh. hah Dan ini Gusti Ayu. Gusti Ayu Indawang malah tuh Buen beli. nggih Ibur tiang beli. weh gampang masalah ngibul gampang Ibol lah Kamu bu. ngibul. Ngibur. bebongo ayo Cing orang ngibul. nak badil ayahing nang ibur dadi itu sing medaya reng margi tiang ke timen payung yen titayang widi sinajan ne pacang memargi ngepeng sajo ipiane mangipia Gendeng wang pemonto suat pemonto beli. Buat sedih gendengnya beli pedalam yang beli. Leng tadi beli. Sekayo Suat beli. Nah. Nah beli. Bapak jangan dekedu itu Ngarung ibur. nge bapak saking dalam puri bapak ini Dia nggak boleh siangan kan dong. Kengken ulo kelar. Tidak dong kopi malah antuk gitu. Main nggak boleh sih dia. Babaiki, cai. Orang dia bapak dia. Bapak juga udah mati. Diam. Mati.
Ken memen ya orang. Mamen si maluan ngalen mati coba dari disangka melengi coba dari Dewa Pitara. Onya mati. Onya mati. Watan hidup kan mati. Benar. Madak mau mati mau kejar. Dia bangseng. Yuk kita jaga ulian kena melanya yuk. Ayu nawa. Gelah uli dijajah. Gelah kanan ipah nih ya di dini. Ayu lantasan dot kini paklah ikudalah atine. Yen dot kena tuna beli anu somayu. Aduh Agong Putra. Mungguin suecan paling bocok kari dewa. Pacangar sayang titiang kangen rapi. Dahat semayang titiang. Iri kiring papan titiang genahang titiang. Sake wanton rinde pengan mekani mangkin ampurayang pisan titiang ratu dua. Adi kata? Duaning titiang ten presiden pacang nagingin sapun api kayun paling bocok. Singnya kan gelah. Pangipah aja. Yen nyai dok kencang. Ro, yen lemone dok sengkalau ya di. Sinas. Iya di kepala sama. Sudah. Aduh Agong mangkin. Nekian. Mangkin dumun alon-alon. Cokor dewa nenten uning. Sapun api yuk tene daging mana titiang. Yuk tene sane wau puni ke titiang nyuk jokin kayun paling cokor dewa. Ayunya kan gelah. Yuk tene titiang ngiring kayun cokor dewa. Tekan yuk. Yuk titiang ngiring. Yen ayu sajanya. Weh, bro, dekat aku ranjangnya. Ngelek-lek marung aku trunau. Bata ponen kamu maning bedek itu aku rencang. Ayo, yen yu sajanya kan gelah. Nah, Apa tak yu? Kalau bisa lu orang. Ratu doaku. Sane tunas titiang mangkin boyo enten tios. Galah ha bos-bos bagus. Ayu kalau kerja. Duaning titiang dereng mekedas-kedas, dereng bersih titiang. Ne mangkin titiang pacang mesiram dia. Yang manyos masih malu dek. ada kalau lo ada yang lo nyaken beli. Aduh, nyak beli, nyak beli. Kakak di Sayong Sarbo ganti nih. Apa kalau jeni ya? Kadi Gede, aman kalian kapal lebih nah. sing angon talen kapal. Kadi Sayong Sarbo ukudan mas angon. Mas apa ukodan megeraman masih. Di Sayong Sarbo sing angon geraman. Ukudan. Mas apa tuh ukodan? Ani nyorok-nyorok rombong tuh. Lu mas dagang bakso adane. Boleh jangan ngomong. Orang. Dek, iring kan nih. Benyanan sanyane gelah kalau main ngaleng nyai. Asal bos, bersih-bersih wangsit nih. Terus aja pada wanyang toh. Nah, Goreng gedong. kamu kan, nanti ampun, kamu kalau Iring. Gusti Ayu, Tiang. kemudian ngenyak kena budoh-budohan. Pemekasannya mangkin galah kantono kide. Lagi meme duko. Yen kita jalan gak tiang bodoh. Ada dulungin tiang beli. Kenapa lu Ayu? Sengkalo nih tepukin tiang. Dulungin aja Gusti Ayu, me dulungin. Aduh me sengkalo tepukin tiang beli. Nih jadi meme bakal iden tiang tulung. Kengken betiang yang medaya. Reneng ida dua gong putra. Petakon tiang. Ida tu sengeling kapin ukudan tiang. Reneng keliputan ben guna-guna agung sayong sarbon ini. Tiang-tiang ben medaya. Sampun mana di tiang sampun iki sampun penados nih Gusti. Menawi demangkin galah mau tamu di tiang pacang matur ini Gusti. Doneng saking rien sing idang di tiang wicara nih. Kanten Gusti Ayu. Paunukan apa mi? Dok ajen Gusti ne ngedot meriki ke Pancagedir. Mayu-ayu ring sekian titiang. Gusti Ayu kagiat ke wanten enten purun mau pitaken ring sekian. Saja duga sentuh tiang mekesiang. Sah sajen tiang mayu-ayu kapenin mimi. Laku sejati nengnya memene nang tuturang kapenin tiang. Doneng somah titiang.
Dukerien daros pengabe dan kelingser di kereng puri candra. Jaga desane sampun. Menkeken. Ida na kelingser tedong jaga reng candra. Mapai ca bawa sereng pengabe duene. Ien entan iwang te antuk dijangun ngayang sapun iki bawa sebelah kelingser. Nah paman matur. Apan sing makelo buen gelah nulakar nyeneng dijaga. Gumen gelah subah kekuasaan kapinang Prabu Sayongsa. Nejane ada putran gelah. Lakar sukserang gelah marem kapinang. Anggon paman piana gelah mesuk serang. Anggon paman apa? Pamekas putran gelah pangsigen. Riwekasan pangadeng wala sangkengken sakit kayun gelah hadis sapunikun kadirasa durong musan idena kelingsir sampun dua neng makwe kanton mesahiri kereng puri candra duit nentang yuk dipuron pengambil duene suye mengenai rares nakialet kepamitang kebangga mereka kepuri surya makusum jaga Jokori Dewa Boyo wenten sios wantap ran tedong jagat sane muwet sakyang kuring candra duit kiawan kan kasinap Jokori Dewa magasidek kantor yang ngiring-ngiring jagat Biang bangun Biang Biang tunggu dadi mare Biang matur buka gitu marep kapenin gelah yang dia mau neka dirasa bakten Biang marep kapenin dia apa men bakal agon Biang wala sang Biang nendang sanang parindikane punika panjang pisan menawi da puniki sampun pidudoy da sang yang pramukawi majalaran puniki Jokori Dewa eling reng dice kawit Jokori Dewa kadiatur yang sane wau asiki kepamitang mereka kepuri surya dewi sane asiki pamitang yang mereka kepedunguan pancakodia sadene tiang nunglah semeton mendija semeton tiang itu Biang mumpung meme supakti kuningan jane kering itu ije semeton itu nih Jokori Dewa dalar Gusten Titiang yang ini gelat terang sangat ratu punika demawi nanti Titiang ngaturin Jokori Dewa mangga nampak-nampak sarangan sampai kita lihat Beli bagia pisan mana Titiang kecunuk sarangangan beli deh Iya Chandra Dewi Dewi Titiang Sematra beli sing medaya tung sampun dewa mas metong sarang beli yene mula sing sangkan sing itu sang yang pramukawi itu masih pengubakti baru pengabdinya dewa nih tuh kapan sih itu beli murid permanen ketemu lawan dewa di itu yang nalan sampun iko beli sampun mirang wentene beli sarang titiang kali hidona kelingser manguh kesengsaran sekali sedo sangkane nagung sayong sarbone beli titiang medewek luh rumah sejengah herang ini mungkin sapun api kayun beli ini meragel anang beli tadi senuan beli numurip beli mulu lakar pramo belo pemakas merasa yang watak mumuang karena ada di Jakarta pemakas Prabu sayang sarbone matur sisa bidang ratu dua gong putra sarang ratu dua gong istri yeneng kadimana titiang usan Jokori Dewa metetangisan ngireng kayunang wicarane kadi sapuniki napi malih kantun paswecan idena kelingser sane puno titiang iri kiring pemerajan neken ucap manik lebur gangsu menawi idena kelingser sampun mikayunen parinikane puniki ngiring titiang misade ngiringang pemargen duene mereka lu ngakapuri surya diwipo napi malih mesah duene kantun irika ngiring sinayang kawi gunaan manik lebur gangsu ni punika sejawanan gento lan perkantian leh mapan wira sakti ruang senengal medageng sekali bawa sudah kiring memarga manindik lis kiring dia
Kenapi sayang? Wau niki tendurus mesiram. Nggih, wenten kan jelema ngaduk-ngaduk. Kena ngaduk-ngaduk. Mangkin nggih. Madak pangten wenten jelema nelakan walan malih. Inggih. Nggih. Wenten kan nang udul. Ayo nen belitan. Tawang dia penangkin jago mesiram. Pidana luluh. Jani nak muani apa ya alih mai begitu. Apa kuah komoh tu no. Nawagang matur sisip titiang ratu wagung putra. Ampura yang sekian titiang. Duaneng pengrauh titiang menawi unggul pemargan syukur dewa. Menyen landas awake. Titiang puniki wantah banyak terus saking penepi siring. Rauh titiang mriki kumati pacang aturan tirga penglukatan. Dan melah banyak uli tampak siring. Ngapor ditempul belum. Dan melah. Nah. Ngayah benar. Pangluka, pang persih. Ujang aduh-aduh. Kena kene demen ngelembur makin kae ini. Beli. Laman beli karena lembur, bang sehat bayune minum enak. Enak. Lama. Sakit dore. Aliang pil. Kacon hoye. Nih aliang pil nih, sakit sirah. Iya, becek nih ke. Oh, sakit sirah. Salah kamar. Beli. Iya. Dong tuh nak iyang raben beli ini salah kamar. Yuk. Ni mara iya benar. Ni dong ni. Pentung saja. Jangan mana jelma budok aja. Aduh yang diperkosa.